Mizo official channel thlir tu lengai thatu zongzong te chibai kan bu ka cheu khovel chanchin thar tam tak kara kan state drum ri deble kan mizo pui tam takte omna Myanmar chanchin hian mizo mi pui te thinlung alu an sa hle maya chu wangin tun tu ma po hian Myanmar chanchin thar kan on puang chuak le don ani Myanmar hi sipai sarkarin aphu ani wangin aming masazok Burma nen kan on lampol nok nok dona ngai thatu te hria thiamna kan nge ne Myanmar boina chuan engchen nge a odon ti hriat ani ta hau lo mai tun ma angin Myanmar chanchin thleng thar te ol sam taka hriat zung zung theini lo ma sela harsa taka kan mizo u nau te nena tanga kan thumu le hriat te new site then khata tanga kan bua sei te nen lam kan on puang suak le don ani sipai dik lo taka thu nein an chu saka tanga chiarin voin hi ani somli pangana ane ta der maya ama zonga lir thei vei vak in sur pel zu thin le mihring vei vak tamna mun ni thin yangun kho pui kong lun lai te chu tu na chuan are in are thup maya kong zo mi pui thi zat la zanhi somsari panga antling tareng maya arap thak tak zet ani poi soilo ten nun na hluta kan chan hi khongai na nei hring mi ril ru atina tak zeta kan khovel hi alowan mak ngai em enge thleng zel don itong trai pui zelang u nimin mars ni som paruk KIA kachin rama mit china update KIA kachin ram mit china khuwa hian ngor takin an lein kap zela nunaw poi soilo le pitar putar insa seng theilo te po tam takan me kani ko sipai Burma sipai hian dim doina tel hok lovin an bul hnai vela inom ten kap na sahlea mi pui thlabar ten kachin lui puilam panin an tlan mek ni in thudon na chuan soi athen te chu longin an kal chuaka athen chu ram hnuailam panin tom himnan zon thu an soibok kale tahan lam borok ve thung Myanmar mun sang sanga sipain lal in chu na do dalin mi pui na thei ang angin ma an la a kale tahan lam mi pui point dan bo chelovin an do dal zelani choma kongzo chonu kongzo le zan lama bur chekhon le bati chit an huai hot thei zel ni nan soi an him tlan jok theina turin sipai security ma chon lo tur zongin an hruai tu ten ma an la a aro pui tak zet ani mi pui tengen na satlu tu ka wangin general hospital kalemiu chu honani dona mi pui lamin min troyom turin kan ge na cheu ti in kalemiu doctor specialist CDM zom du lo pani pathum vel chuan soima se CDM zom du tuan pungzela general hospital kalemiu honan tumpo thul le ani mel ni nan soi a hoi ho tu doctor pakhat chuan CDM awangin an thul don ta ni na soya chu minua chuan doctor nan CDM ho chu an bibo ta niin alang yanguna chuan lai ta ya hi mi har sa le re thei har sa zual tamna ania nithum liam ta tangka nasataka bayan ni bok nen mi za don lai nan nun nan chan to ani amuna om hroi tu pakhat chuan tu na hian har san na satakan tok meka tu in tur tak ngel po kan nei to lova choi tur po kan nei lova amang an thlak tak zet ani ti na soya an khongai thlak tak zet ani engtin nge kan ti anga engtin nge ma kan lo lak ve ang tia soibak chu ti thaya om si lo Mon State Thaton Khua District Hospital athok doctor nurse tele thok du dang dang te chuan CDM an zoma wangin sipai le police lamin an lu alai quarter sa tangin mars ni som panga le ni som paruk nimin khan chuak turin thuan pe a ma se CDM bansana an hangai an chel len ye ro chuan quarter si an lu chun zom le thayang tin an hrilani ma se an ni chuan engkim hlau huamin CDM atel chu an thlang ta jok ni an soya ti chuan an quarters lo lai chu an chu asan ta hlom mani lalpan an tan engkim felfai takin aruam man ngei be seyang eitur nei zo velo putar le mai cheno pangkum som palimi te chu bolho chara an wa vai line sipai ten an ka phlum Burma sipai nun ron na chu ani telina pungzela tual tha le poi soilo te kutthla ka hlum chu enga ma an ngai lo ani ber mai hriam hrei chelek le poi soilo te khoi vel chu an chotui bera ngain an tor hlelom tak zet ani sipai le mi pui kong zo te chu mars ni som panga khan anin ma chon le a mi som thum pakwa velin an nun nan chanti monitoring group chu an ata langa thi le hliam ta hi engza chi nge niang ti hriat thei ani lawani heti la hian van duai thlak takin yangun
thain thaya muna sipaiten silayan me polain putar pakhat bollo char thin le me cheno pangkum som palimi po antel ve ti lekha achuang ani he putar lain atom tak le me cheno pang te hi sipai du lo na lan tir na kong zona telan nilawa andam kho chu theina ni tin bollo chara in chom thin an ni ti an soi danin helai muna sipai motor lo lu tu te chu mi puiten lo dangin sipai te chu an thin rima silayan met puak ta ngalani thaing tai nga mun hi martial law area ani to wangin voinlama po helai mun hi mi pui sang tam takin an chu asan me kani police unaw turin lian le trazarlin police na thoklai te chu cdm an thoba wangin kum khatang turin an chung thuan rel saka police in remna dana ni ti dvb tv chuan a puangani hemi te unaw hi an tan na mun tur zel ero hriat ani lova he an chunga ro rel na lo thleng hian miril ru khoi hlea anu chuan ka fa te panin ram le mi puite an trana wang an tang tur hi ka chuang hle ani ti na soi chuak thung ani nuhuai sen raipur ni bok midang nun na achan na lama an ka lum tak polin raipur dangten kong an zo he mei che huai sen takhian midang achan na lama ama mai ba ka afa lo piang mai tura pai mek nen chuan silai manga ka lum ani thu kan ta lang to a an ka lum san chu raipur mei chi hian thalai rual te police le sipai te na hnungan ron uma hlau thong le thin pu dep depin an sahim na turin an tlan sia tom himna tur zong kwala mangang taka nom lain raipur hian in hong takin an birung na tura lo pe ani sipai te hian thalai rual te ahum tlata wang chuan an thin rimin achala chuan silai mangin an ka sakzui ta ani kha afa lo piang tur nen chuan amuna an hliam tur lovin an boral ngal ti hriat ani he chanchin hian midang te ti thinur tak zeta an mei chiat pui naw pai raipur mek dang te chuan an tor pui zia le an fa te lo piang tur malam hun ngai tu chungin sipai sarkar du lo hian kong an zo ve ngal ani yangun media te an tong chuak yangun media then khatte chuan doctor sa hian yangkon mi pui te hi min pui turin knu hi aron tir theiloyam ni tinan nge na knu te hi tu na in do na mola nom meka knu karen khuwa thingtlang lama anin kap mek ani ti thu an puang karen thingtlang lam nu naw thlawarin tom himna zongin ram hnuai lama an tlan lut mek thu hriat ani bok in do nei na hrin chua chu nu naw poise lo ten na sataka nu nan chan hi ni a itong trai pui zelangu doctor sa chu ram phatsan tuwa myanmar sipai ta chuan an pu myanmar junta te sual dan le poisak an nei lo zia chu kan theu ome poise lo nun na hlu tak za sum sari chuang an lak nuwa myanmar international envoy dr sa chu ram phatsan tu ti in junta ran television meiwadi tv chuan ron puang tamak mai meiwadi tv kal tlangin myanmar junta te chuan dr sa chu civil disobedience movement cdm campaign turami puite fui portu an puwa iwan ne na myanmar junta sarkar sangson turang en tu le myanmar envoy to united nation ni na chelmek chu dan kalani tin an soibok myanmar china gas pipeline chungchang hi kan soi to a then khatan chon nin oma chang to mai thaya ma se thu thar oma wangin chiang zokin kan han ta langange he china gas pipeline hi myanmar ram pani ta tan thil poi mo takani wangin an hlutle a ma se tun tuma meu chuan he mun puya myanmar lam mi thiam sui company an nothok ten cdm an zom tak thu an puang tamau mai sia chu wangin china sarkar thu chu kan ngai chang to don ani enge thleng zelang heti mek la hian ramdang singapore sarkar point burma sipai hote chu an thlop to lo thu a puang chu ve mek bok ani china in myanmar leilung ho sangna oil and natural gas pump chu saknan khol le pipeline billion ni point panga senga lo siam sakhi rakhine state coast tuipui huam chung bay of bengal tuipuya hian crude oil le natural gas le chuanan sangni pakua khan china le myanmar sipai sarkar hian inremna siamin sangni sompanga khan he pipeline tak mai bay of bengal tuipui hnuaya oil and pump chu china thon luna tur pipe in zom kilometer zasari somsari pakhat zet inzam chu siam zo ania kumkhata oil ton makta duai somni pani le natural gas cubic billion som pani meter thon lu theina ania sangni som pariat khan ates nan ringot po ton makta duai pathum point pariat pasari le natural gas si cubic billion
pathum point pani pasari meter thon lu ania alok na hi China le Myanmar hian 50-50 a insem tura inrem na siamani Myanmar ram mun thuma thena mun khat Z10 electric supply andon lo laya hetiang sipai sarkarin China agreement a siam pui mai hi dema hlo hle ani China hian oil le natural gas in dailo na phurhutur hian Australia le Qatar atangin ala thina Burma atanga alak lu tel hian zazela somzetin anmamo aphuruk bel theidon ani chuba ka South China Sea US warship te machon lovin aphulu theidon bok ani Myanmar hian oil le gas khu reserve anga hlea oil hi barrel maktadoi za somthum pakua le natural gas trillion khat point pani cubic meter reserve ani meka alak chuan man ruale technology nei lo wangin China hian hau tak takin sum tam takin a investa ani alok na tamzo kero China le sipai ho tulian tenan tel zel alo ni thin ni na lang UN Myanmar UN Secretary General Antonio Guterres chuan Myanmar sipai den tharum thonan chen na satel tel ti top turin khovel ram hruai tu te ngena thu chua siama pu Guterres chuan lungoi lo na lan tir tu than ni te tan ina in ngai sakna thleng na salutuk te chu mihring digna chanvo human rights paljuna ni atia khovel ram hruai tu te chu sipai chet na rowa takti top tura mala turin ange nani South Korea rama Roman Catholic te chuan Myanmar embassy ma a Myanmar mi puite tan kongan zoa tong train nen hunan mang bokani an chuan om hle sipai nan tha te thla a rang em ni tuna chuan Myanmar rama thil thleng police duty pakatina thil ton hi i han ta lang don te ang he thu hi adik ngai ni ti kan soi theilawa ma se Myanmar police pakatina ma to na soidana tang hian kan lo puang chuak don ani North Ukala Yanguna chuan sipai te nan ti hlum te thla chu arang tak takani ti in Myanmar police duty pakhat chuan a soya bipui tam tak omna nia an hriat na mun chu sipai le police ten an pan chuan tu ma mu tu reng reng anom ngai lo thu le truck din na bulvel te chu hlim thla ni om tak tak ta hian a pel thuak ang te na hmuwa thisen le tuitling ni om tak chiang takalang te chu lai ta an han en po chuan engma om le thin lo thu te a soi ani he athu soi hi mitam tak chuan a dik thuan soi bok Rangoon lama kan mizo mi chuanom tak le rin tlak em kan be pop thei hlo maya kan lom tak zeta ani hne na tanga news kan don then khatte hanta langila Ranguna township lianber laitaya township a voin khan thuneina duin abulat thuneina duin abulat Burma sipai sual tak tak te chuan CDM thlop tu mi somthum panga an kap hlum le ta a CDM thlop tu ta hian ral thuam chelek turan nei velo wangin an thiam tokin phon siam vea kutum le lungtum bak man ruan nei ve mieu lo wangin huaisen hle ma sela Burma sipai misua silai mu chuan an nun na hlutak chu an lak sak le ta ani Rangoon Burma sipai division commander hi thisen su chakin atui hale moti turin anun rong tak zeta za ngai na nei lo ram hoi lu khung mi hring ang mai ani wangin mi pui nun na chan po an tam pha hle reng ani kol ho hi namu patakan ni ba ka sipai thun hoya re thei em alo kun threp ton ni wangin tun tuma zet hi chuan an huaisen tak zeta pen khatte point nung tolan tum lo burani ani lungrual ema zan lama mombati chi in sitting demonstration an nei renga tu ma zamel pu anom ngai lo wani Rangoon lama kan mizo omte ro an tlem tham dewa wangin ral ma tonga om lo ma sela na satakin tong trai lama tran an la thunga CDM hi an thlop tak zet ani mi puiten ral thuam chelek an tum veta emni naktu ka tang hi chuan Rangoon township ranga CDM thlop tu te chuan thisen a luang hnemin poisoi lo ten kan tur tok ta an ti ni ngei turani Burma sipai nun rong pui te atul thuta bailet venan an ral thuam tur an ngai tu veteran ta ni na lang tabok rinai nan to chu khir leang te chiang renga achan chu Burma sipai nun rong tak tak silai keng te kut tum ne na beingam tok anom nok dana tang hian an doi zep mol lo ti hriata enge lo thleng zel don le China sniper ain rolem ni nimin mars ni som paruk thole ni khan laitaya township a sniper pathum mu an ni vele mi puiten an bo zui ngal huka pakhat atlan che man hlawa
pakhat hian mipui te lo bailet ve wangin mipui te nan pen hlumpal ni awm tak ani pakhat ero chu a in pe a an han en chian nak chuan China mi alo ni reng ti an hre chuaka nungdama an man pa hian kol tong tlem te chu alo thiam ve ani an ti he China sniper an man pa hi an thuk lu ngal ni soi ni a tun Burma boina hian China hi alo in rol thuk le ti chiang tu tulani Kachin Independence Army KIA ho tu pa thu chu ro rum zet chu KIA ho tu pa General N Banla chuan thu chu siamin UN le USC pun lawangu US la China thu noi akun mai ni chungai chuan CRPH te hi tang rualila ral thuam mun tanga tanga cholutin Burma sipai misuak sualo hi ahun ron siamin huai takin ibaile to zo kangu nang misuak sual democracy pai thatu bin online hei hi lo hriang che isipai imi te hliam tua le kan man te tel lovin mi zani zet chu mai dil lama kan thon liam ve ta e imi tha te hi India Thailand China mi te an nilawa inam pui ngei te an ni ti lo hriang che akoto pa ila tang zel don nge inremi du zok ron soi ta che tin rorum takin Burma sipai ho tu General Min online chu avolet ve ani a huai senina fakom tak zeta Myanmar mi puitam takte nan thlamuan pui hle ani Myanmar boina hian ziom lama pan theilo wangin ni tin khosakna lama po har satna an tok na satran hle maya bu fai lei tur la omma se ato sot ema thailam pang klem lei tur la oma petrol lei tur om to lova he boina hian top mai lova thlakhata ole ani ngat phei chuan mitam tak chu ril trama thi ma bak anom ngei don ni na langta ani ma se ko lo hi nam huai sen takan ni a keini chu engtiang point lo thi maila kan thla kal zelten zalen nan mu na ni don phot chuan mizo upa te tong kam ang devin damle tlang khata thile ruam khata tin Burma sipai sual ho lakat lo mai chuan tangral rai an thlanga an nam puite thisen luang suak chuan huai sen na thara pek bel cha tial bok nen Burma sipai silai te chu an chi khum vel mai ni tabere anin pek na hi afakom tak zeta zalen na duam tak mumol te se ti kan tong trai na ani poi soilo mi puiten thisen chuak le thi khop hiala sipai thu nei na sual dawral an bei mek na hi pathian in mal somin hlotin tir ram sela Myanmar hian dikna zalen na rem na le mangai na atakati hlotin lo ni in pathian in alalram mindin sakmol ro se Myanmar mi puite an khongai thak tak zeta Burma sipai sual tak ten anin le lawan hal sakte le an hlawa wanga ral tlan te chu nam sipai te rama an tlan lu ta thunga anni hola chuan duwa takin an lo en kol ni hriat ania alomum tak zet ani chuti ruala mitui ti tla thin tu chu pitar putar no pang no sen chenin chen in an nei to lo wanga ram hnuai thing buk hnuai bela ria run rem mek te no sen le no pang ril tram trap rong te pitar putar thachak to lo te vai mi te le thosikar a vote tia khur bo te mel han mu zet chuan leirila fan lo theilawa kan ril ruan na vong ani zalen na ko lengin mu ngei theinan keini mizo official channel te po in tan kan tong trai renge Myanmar ramta na annu na lu takhlana martar te zana chibai mizo official channel te chuan kan buka zalen na sual tu mi huai sen te kan chuang tak zet cheu ani zote point ngiau hun ala neinga zangkhua point bungbut hun ala nei ve che kang ti na nu kanan kha range ole khati zong kha tun hunata na mizo official channel te na Myanmar chanchin thar kanon ti chu theite chu ania mizo official channel la subscribe lo ten milo subscribe pa milo share sakve turin kan gen chewa in zawa in hun man nuam vek ule